Vlastimir Velisavljević je rođen 28. jula 1926. u Beogradu. Glumom je počeo da se bavi 1938. godine. Vlasta je 1943. bio uhapšen i odveden u nacistički logor Dortmund-Herde, u kome je bio primoran da obavlja fizičke poslove. Iz logora je uspeo da pobegne uz pomoć jednog od majstora u fabrici, koji mu je dao nemačku propusnicu, zahvaljujući kojoj je uspeo stigne nazad u Beograd. Pre Drugog svetskog rata je prodavao politiku i tako zarađivao prvi novac. Šta radite tamo? Jeste se malo povezali sa... Ko je zvao? Ma neka ludača. Nakon rata, Vlasta je sa nekoliko drugova pokušao da pobegne u Sjedinjene Američke Države, ali je bio uhvaćen i odveden u zatvor na Adi Ciganliji, iz kojeg je uskoro pušten. On je proveo i 3 godine u zatvoru na Golom otoku, na koji je odveden 1950. godine, nakon što su kod njega navodno pronašli ruske knjige, koje su tada bile zabranjene. Prema njegovim rečima, on nije želeo da izda kuma, koji je bio pukovnik Jugoslovenske armije, kojeg su optuživali da je staljinista. Kada je u Srbiji donet zakon o rehabilitaciji, Vlasta je podneo zahtev te je rehabilitovan kao zatočenik Golog otoka. Prilikom hapšenja, on je bio student 3. godine Pozorišne akademije u Beogradu, na kojoj je kasnije i diplomirao u klasi Mate Miloševića. Studirao je na klasi zajedno sa Oliverom Marković, Đuzom Stojiljkovićem, Mihajlom Viktorovićem. Glumom je počeo da se bavi 1938. godine sa 12 godina na sceni Manježa, Narodnog pozorišta u Beogradu, a u svojoj karijeri je ostvario oko 350 uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Sarađivao je sa brojnim rediteljima, a njegove replike prepričavaju se među svim generacijama. Glumio je u preko 180 televizijskih filmova i serija. Mlađi su ga zapamtili po ulozi Baba Nate u filmu Mala noćna muzika, a ljubitelji pozorišta po tome što je više od 1600 puta sa kolegama na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta igrao predstavu Buba u uhu. Ipak, najširu popularnost stekao je ulogom magistra Đorđevića u seriji Bolji život. Vlasta je doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. 3 puta se ženio i ima ćerku Dubravku iz prvog braka. Preminuo je od posledica koronavirusa 24. marta 2021. godine.